Vidi u novom broju donosi prvi usporedni test hibridnih Windows 8 prijenosnika. Testirali smo 9 najjačih Android pametnih telefona na tržištu. Isprobali smo Motorola Mobitel s Intel Atom procesorom. Dolaskom Windowsa 8 i uz velik razvoj tableta pojavila se nova kategorija uređaja, hibridni prijenosnici. Nova klasa može se koristiti kao klasični laptop i kao tablet, a u velikoj temi broja istražili smo na koje se sve načine mogu preobražavati, kakve su im performanse i upotrebljivost. Android telefoni ujedno su i najjači na tržištu, a u naš usporedni test ugurali smo čak 9 četverojezgrenih čudovišta. Usporedili smo mogućnosti, performanse, opremljenost i kroz silne gigaherce i megapiksele potražili najbolje i najisplativije. Isprobali smo Motorola pametni telefon Razr E koji pokreće Intelov Atom procesor. Baterijom smo bili oduševljeni, a kako se snašao u ostalim zadacima pročitajte u novom videu. U novom nastavku Raspberry Pi kuhinje mini Linux računalo pretvorili smo u vlastiti webcam server. Donosimo vam How to vodič. Vidi još donosi, serijal Uspješni startupovi, docirajte nestale laptope i mobilne telefone, Asus Padfone 2, Samsung Galaxy Note 8.0, sve novitete s Mobile World Kongresa iz Barcelone. Vidi na svim kioscima.